Welcome to another episode where we showcase talent. This is Mzansi, guys. Please like, comment, and share. Subscribe if you haven't subscribed. Awu bakubuza njani? Yebo. Inkabi iyangibingelela. Mase ngibuza ukuthi injani. Iyangizipha. Hey. Mana. Umuntu akubingelele. Mase ngibuza ukuthi unjani yena akuziphi. Awufike endlini. Ubani ididi lapho. Xhaphazana nje lokho. Hayi. Futhi lenkabi anendaba nami. Ukuthi unjani emoyeni, ngiyaphila noma ngiphile. Ayibhadli lapho wena. Indaba nokuthi iphendule bheke. Kade emhlabeni kaNkulunkulu sekwaba njani? Wena phakathi. Jesu ngenelele. Ubuntu abusekho ngempela mhlobo sidala. Hayi ngeke. Ingabe ngenza week. Hey, kunjani? Hey, ngiyaphila kunjani? Hello. Mata. Shimile mfana bo. Jikata mane. Hayi ngishiya mfana ngishiya. Mfana mfundi. Jikata. Ejo, wemenze nina? Awu. Oh, why wasabuleli? Akusabulela ngibisize ke. Oh, ntsana. Next one. Mashaba. Ngisho. Jo, it's now what's on net, jo, like say it's roye majo. Mina be kahle be nyahlala ngayo. Wadlala? Like mina mangithi hello emata next say it's roye majo because Expected. profeta. Sumari ngati ngwana lawa te mayeng so when wa momile so like mashiplan lab and then not chance of us because umile like ochaba mabona ngirisa diphoso beno cause Ngibisize mose. nana ke rofeta afetsa botsa like ngitshele Abraham ngwana wa tema eng then wena wa majo Notema. ngkhawatile mo and then as taba tsore nyako fe because since vele so umile and pila na o rata mara chawo go tsore o rata and we mayo na so umile so One rata. eh One rata. yeah Awu. Wawuke. menong rajola Ngiyajabula ukuhlala nawe Mbali. Ngempela sendo sami. Ngempela ngiserious. Hayi nami ngiyajabula. Imbali. Yazi wena you're the only one for me. Serious Mbali. Now you're the only one for me. Ngempela. Yeah. Hayi Yabona ngiyakuthemba. ukuthi ngipruvele ne. Let's find out kusithatha isithombe ngizokufaka ku-profile picture. Okay. Yes. I said yes, smile. What does that mean? Ngefoni yakhe. Oh. Now ngiphelefona the only one for me. Nje mina ngilana nawe. Hayi umalo. Yeah, ngithi manje ngimseve ngo only one for me ngoba phela uma wami ngedwa yabo lonto. Unamanga kodwa ni u7 kimi. I know. Ngithi slim asibusiso. Mbali. Musukhala uyaphi manje Mbali? Do you know what's technical about traffic? People create more traffic by trying to avoid traffic.
You 42 brews who are in the yellow lane. Then you try coming randomly. Pause. You try coming randomly. In front. It's the most annoying thing. Because me, as a law-abiding citizen, I can see you brews flying. But I know, bro. I know I'm going to have to let you in. Pause. And it gets backed up, you get me, behind me because I'm waiting. Behind me. Pause. It gets backed up, because I'm waiting for you to go in. But you weren't following the rules. But there's more traffic now for the brews behind me, bro. Pause. There's a lot of pauses here. I didn't see this video going like this, bro. I didn't play it out in my head. But, yeah, people create more traffic by trying to avoid traffic, bro. Oh, yeah, you know Palesa from up top. Yo, bro. Yeah, no, like Palesa, dog. From up top. Yo, bro. Never mind. I was with Palesa, dog, yesterday, dog, and I had it in this hitman, but you know the hitman position, dog. Yo, bro. No, like the hitman position, like the hit. Yo, bro. Nah, bro, like What the yo, bro. is work? That's why I need yo, bro, because I'm muzo, Johnny. And then he loves yo, bro. That's the only thing. I'm finding English, yo, bro. Kodwa nendoda yokuthi mayijambe isikontiri yayenza so ibuka kuthi imoto hayi nayo red flag yini indoda enjani eliphiyeka avala amehlo ujambe lapho hayi hayi manje sahlekile la emgaqweni ngihlangana nomunye ungami bengayena ungami la bekuyimini uqobo uthi hi ngithi hello usayizulu ngithi yes nakhona bengiyibuzela nje ufuna ukucheck ukuthi esingisini kanjani hayi ukuthi bengiserious uthi yeah I can see kisimina yini uthi BBL ngithi hayibo no lapho bengiyibonela isishwapha nje kodwa I was trying to make your day ngwenza uzizwe nawe umuntu bengudlalisa suthi ngomlungu ngenxa esingisami ngenxa nje esingisesami esirolayo nokuthi ngimpofu sungibiza ngomlungu hayi nina nginazi ukuthi njani nina ere ke apologize go motho ngwaka a re ngwanyano o ke mo krileng go shawareng ya gage o le a tlhapa ha se ngwanyana gage so mala ba ke decide le hore ke a go motho wa ka nnang go teng ka go mo shapela bo ma spring clinic ya pe because ana siwa le go mmereko ngwa ba so ga tsena kwa ke ba di beke go ka moreng ke a bathroom fast ha ke tsena go bathroom go ngwanyana mo wa tlhapa so shabara tsele ke tsele tse di transparent tsele ke glass man o khona go bona motho o ka ole wa ba so ke tse phone fast ke tswe khale ka bathroom ke tse phone ke mo phone ke re and then o ira mo wa tlhapa ke ma a re motho o go bone ke re ha mpona o shebetse kwa a re motho ka ha o safe mo ke kopa if o tlile ka beke or anything like that tsa di o tse o sa ba sheba ko mara o tshabe so ke tshogile le nna ke tsa di o sa ka si a re o tla ntlhalosetsa ha chase so ha ntlhalosetsa ha chase a re no o boletse mo profeta gore ene ha le go mmereko go na le butter maize so butter maize ke maid a ke tsika setswana ya tlhapa go shawara a re go na le butter maize e phela e tlhapa go shawareng ya gago ba bona so butter maize e rometswe ke nna ka ga papa gage e rometswe ke rakhadi wa gage because go progressa mo life in harate yalo wa bona so a re mo profeta a re if motho ka a bona butter maize o tlo go tlhokahala and if anyone hela a bona butter maize le no tlo go tlhokahala but only if a bua wa bona so motho ka re ke ska bua dutse so lengela le ska bua tle cause ya nditlo go sa nna ke tlhokahale wa bona marore boleletse I'm not going to tlhalosetsa ke re oh like these things tsa boloi tse di teng they exist ne ke sa tshepe so di teng they exist because ke bone nna butter maize wa bona so mara nna ke kwatetse butter maize because melapo ile mentsi yana le di river e tsusa ya motho ka wait bashimane mara love yes love yazi bengicabanga ukutshintsha hairstyle yini bofuna kuyenze phi like bengicabanga ngenza ichitha ishebo ehlangane nemohawk le izokufanela ne hayi uyenzisise kahle
like bengicela ukuthi ngiphi imali yokuyenza. Eish. Sithando sami ngabe ushizolo man. Ukuthi manje yabona sekuyabheda hayi imali ngiyisebenzise yonke izolo so angisena next. Yebo shima. Next. Serious, ungangisearcha now. Yeah. Ngangisearch. Namali so. Ngiyadlala. Marusho ukuthi imoto zizondlula la like for lift. Akanamali taxi. Yazi baby mkuu ikhazini echeck-in. Baby unamama. And then lona. Yo. Why lilipit? Kurvele nya munna kalinya kene. Kurwitsi and then wena umaphandu mirete maphando. Sesa tikhetelo bapila ne. Utlafari tsobolela. Wena utype yakhe. Mara wena ubutsa wena. Utype yakhe. Namaphondo yazini ngafuna ngathi ivenda jo. Ivenda. Bayen. And then wena ubuswe ukarimela ko bola. Baba. Ubutsa wena umuso una ke botsa wena no. Basadi ba nnete ba reka dikoloi wena uthatha ibonete ya utsana ikoloi ingwe le kwela go tlhogo. Ene go bona ka motho a so tlhatsa dikobo. A so tlhatsa dikobo. Bana le sunlight. Stay soft. Ebile wa phala o. Sona ka snyaka mara wa and then 064 745 Rata basadi. Insang. Wira. Awatla ka sag. Sefe bana. Ke re ke introduce pila ke nna mokabela nyo go banta mokabela. Wena ka re tsenya tlhalwanyo. Bicycle na mabila magae. 2. Bon, na ke tsodi pere iste kae. 3. Ke nna kwena ke pelo wa ka plus pelo wa hao 4. Ra re koloi re polo TSI. Tlhabona pelo. Wena ka re tlompfa ngwana. wa pelo wele gima bjana. Lala. Batho nga dumedisa wena o bodwafo. Etlamo. Mara jonya ke mama so mo sha fine bjana. Wa jika mama ne. Ba ile Jodi zimba tsa hao ha shama di beta fine. Yo ankere. Ende tsona di fresh. Joke bokae? Na Ke turanta mara fa wena ngale ntse ka o fa mala. La sote pono re snake ngeke bo fa wena nne. Nke una jala nna cause of nga o fa stoko se sotlha. Wena ngare o tlo nsinya tlhalwa. Ako ngwathaba. Wa placha. Yo. Wa placha. No fa skobo. Hello guys, Pabo. Hello. Mompana ke bethile di chain, ke tshwerere zaka. Kopa di number. Don't la ngwenya ka ndi watch. Akuna phone. Bathong a shi ka ibona. Na. Bathong ka khopela. Hi, Emma. That's one. Ba. Usaha na ka sagalin no. Why can't they join now lapi? Ebile go tshwaretse guije lo tlhala sa ka mkhona ke kutwa mmethe ka seleng tsana ka mmethe. Athande sasanya hamba athande sisafonelana nguwe ingondo yami. I think no. Why pass it on my face? Well, I don't. It doesn't say you felt it like it's a complete. It's like whether you passed. What do you call it? Let me say it was not positive. Wow, why pass it on my face? Okay, let me say I failed. Okay. Let me say I failed. Thanks guys. Thanks for making it this far, guys. Please subscribe if you haven't subscribed. Please subscribe. See you in the next upload. Harana
Atlanta,